Farmers Union hapok kejing lam jang uba Commander Shangpliang ubedai President ke HFU Central Body kalalet jurep ya ke Shnong Southwest Khasil District namar kejing yap jang kisnyang. Habalet jurep Shnong Nongbre Nongdom hakathan Shiliang jang ke Southwest Khasil District uba Commander Shangpliang ulalap bekidan bun kisnyang jang kinong ri jingri kibedai ru kinong rep kibalayap namar kejing pang. Oba Commander Shangpliang uliat ho oba ulayo banyakran bat ki office jangka veterinary bat kila pentep bakadai namar jingpang African swine flu. Kumta oba Commander Shangpliang ula dawa ban pha no ya ki injection kanang banyada na ka benta ki snyang ki badang bat ki belayo kempang. Ula dawaru na ka sorkar bakan siu bailut kesan bat kumju ru ban bo ya ka jaka examine lani ka jaka test ya ki snyang ki bawan na syabar ka than juraban. Ulapan pauru ya kajing so pala haba menta ka seng kala yo jingtip baka don kata ka direct entry na ka benta ki snyang ki bawan na syabar bat ulaong bahaba don da ka direct entry kila aru ban wan kit ki snyang yap bat ki bala ban wan kit jingpang bat syak ta pat ki snyang ha ka jela. Ai jekla tekla ya gani ba ni nong sementara de bun ngen jeki ya. Sementara. Kilo ban ya la. Ki batai yang saya. Ki batai nang tama re bu ngapen ya pa re ti kon. Te pi antat undu nong kan no ya di santai manacam. Ani tiada ta cilak de. Kalau duk bah cilak habu ya kini ba potlong ya yara di kila tagabi kenyang pun konan de. Ana kalau mayan beroplak de cilak cuy bu te cilak la tidak nande kalau mai jeram tam ngin gejong pak gejong pam gejong watinya kon wa perkat gejong bam jong sa cu long inya kon wala cu de yana la tidak bola banamen la ni buat stom re abu kicap cai ve de kada da la cuy hane taki ong nang mesti piciong le tapi picap snyang le mano ong ahu ti pot wanare re chimling kala la cuy ne ho Dadang menu adang ilaran saya pi. pot dah lem re sem cimpor re Kan ne no la arta cewlen. pot la kapta win trada kenare habu pot dah lem re jai asngai la wot la cap ki hajong lap ma de nyakan wa kakta ya ni 2 jam senir. Hajong sama habu ki prena ki presnam be thai ki ala be hajong im Te ini sniang pergi dang kena nanti pi ai injek lai. aho Ja pi apa namna ni mari sniang lam namna hapar kidang na nanti pi hap ban ai injek. Tem pun iti office pun officer atau yang veterinary pengawan mai injek. Long kalong nan ong yada de nanti. Long dawana klam de leknya berita tan long dala ai lupa kemukan en ong yada. Te long hadis lam namna baro ini i menrisnya yang kedi men pa injek be jela dang na nanti. Kinan la ai injek ki kon ye podang na dapur kha pore chai ai injek long nan ong yada de. Di sniang wa en kam men bun ai ta bun ai bun yada bun ya. Yang lain yang saya kata niat norat dah cirkai ke jong jai macwa area ke menai ke menai pin je ki ada vai tak ki cap na hajong lap ma en ki men ada vai ro dah klalen nei va ke nei ke men pedeng ke bu ada vai bu ai yar tak cap re takini bu ai je bu ada vai ka cap nakalian jongi kum ka sengkinong rep ka Hill Farmer Union Hoat ki don bun ki caka ki sniang hakne ka Thain Southwest ki balayap ri menta ka sngi ni melawan jungo ya ka wei na ki nong ri sniang bade hi ki dikot jongi hangne ha chnong nong brei nong dam te nalor ki wei ku wei hakne ka Thain Southwest ni lap ba tang hakne ka wei ki long ying ki sniang ki layak sngo himne la don santeli mo balayap te ka jingdu nong kalapoi da ki lak tengka te mene ngalayo ban ya keren ya i officer juga nega veterinary janga mau keruat te ila pentip baila deple ya kene ka
postmortem ki kato katnetli ki sniang ki bala yap bat lalap bakadaika African swine flu te nakaling jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor sorkar bakin pha mardor ya ki injection nam takini ki sniang ki barangdon hapadeng ka jingsi tom sing ka thain southwest bat ha lajan baro hi ka wei ka jela gidon ki sniang ki bapang te ngi kentu ya ka sorkar lang baka department bakan pha no ini ki injection nak menta ban yo ban inject ya kini ki sniang ki barangdon hapadeng ka jingsi tom kawai pat kamat ka bangi sngo khia bat ngi dawaru na ka sorkar ba kariban bu ya kaneka center kaban tes ya kini ki sniang hangti ha bordar sya bakin warna jerobat sene kadi bandon ka center kaban tes ikni kisniang namar ba ngisung tu ka wei na ki daw ka ba wanra jingpang ka dairu na kini kisniang ki bawan na syabar te ngisung si bantip mentalilei hana kadon kata ka direct entry na ketika bordar haba ong direct entry ka bamut let's say yo ki wan kit ru wadi kisniang yap te kani kan penduk nong ya ki nong rep tingi dawa mardor na ka sorkar baka di ban buno ika testing center kaban pej ban kmi ya ki sniang ki ban nabar sya bikin wan sya negara jela ka jungi lum kumta nakle jungi ka seng ni dawa bakat hadu mta kad ya ba pimpar la ban bu ya ka testing center senge syai ka jingwara ya ki sniang ki ban syabar namar kani kalong kawan penduk nong ki nong rep bat ya ki nong ri jingri ki badai ki dukhat jungi bat ki nong rep jung ka jelahi barok kawai manoban ba khli haba ki yap ki sniang kumne nai manoban ngila ikan mau hagitu kisniang baladep habangi dawana ka sorkar ban siu bai lut ksan iknik kisniang kiba yap ka jinglut bat ka jingyo kami hap he te ya menta lada ka sorkar kam parla ban bu ya ka jaka ban tes ban cek kisniang habordar sya ketika tan jorabat kat lada pimpat bu ini ka testing sar ya menta sange no shwa bat ya kini ki badang don hap deng ka jing sito menta ni dawana ka sorkar bari ban pha mardor ya ki injection kenang ba kinla ban yarap te hakawai pat kaliang aku ban kentu ki nong rep bat kumjuro ya ki officer veterinary kelengkar rihasi bakin ya trailang bat ki nong ri jingri ba pinlet ban ai ya ki inject hakapor baki sniang kidang red kumtu bat nga kenturu ya ki nong ri jingri ba pidi ban sya ya ka ban ai ki injection kenang bakan long kawai na kilat ban yada habawan ka klam nak mta ki sniang te nakleng jungi ni pengpau ya ke jing sengu benyau hakui kaliang haba ki sniang na sabar ki yo ban laitlan bat menta hakani ke jela jungi klem tes bat haba menta kadon ka jingpang ke injection ru namta kani ka swine flu hadu menta 4 pha tingi dawa ba dei ban wanra mador kenang bikin yo ban yada leng baki injection